Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumienu Aba Pao, de Quapimsa no night Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. If you are down so, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan Swiss Yadun Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, Yamishra, Amen. Ya bompire. 2 million out, ya bompire judgment ye the Shawnsa. Shawnsa will be biara moi, a dim, a tim, and Winyam Bem, and Quadia Bem, or Jebem, found ye Bem. In Tano Pay, would dean I abo, would deem when I yeshia. The judgment ye in our Shawnsa, or Bassane Cassia. Erade ma wanu ni anu achi na wabasa ni abasa achi se basa nkunimdie beba obonefo no de yan haya mfiri se wadi nkuguo dada ene monyam nka wudin ewo Yesu Kristo dim amen 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 hallelujah amen ejana so Yesu dim yada Yesu Kristo ase eja me pesa ene ye treaty ade kitua bi last week ansa na ye bekono na your topic be a treaty found. Now I'm saying I'm not teaching a very interesting. Yes. And can see it to me twice. Now I'm not able to your far we are never found for we are never found for. I'm saying your call topics be a now you treaty said this time and yama bear pana area nipa any mahon and in nipa air cosayim. James of some a ball bako. Mienu miensa na brother Richard so ebo baako se mienu na yitwa so amen amen na me be se ye toa so kakra ansa na yakọ empire no so ye de no ele foundation emaitiefo enwu se yigire nyankopon asem so yentumi ankwati nyankopon asem enye bibiara ye hallelujah amen na yana ye be gina me mpese ye be kan de hufuro bia because me lifestyle no ma tenase this time say osankafo say e de ne de aba na de ne de ebeba enti say ayana eyi obi say ye wa de hufuro bi a twa say ye kan wasam kire ni pa ayana me ntiase because this time na ye tiwias ade a ye twen e ba akopɛ ade a ye twen e ba akopɛ ana ye preacher for Yesu ni wuo ni wusɔle ne sorokɔ ene ne san obesan ba biem what you say ne san obesan ba biem obebu wiase aten eno ne ade a ye twen ana me ogidie bi se minim me papa minim me papa wase wona wonim ha munti asem yewo se minimu mahu ene me hwew what I say enti ya call igla wano na ya ka asem bi so Godford ka asem bi ampa ekwan ya Ghana for enim so for wu ano different ekwan ne nsolema nim no different ekwan na so for nim no different ekwan ne manim no different ene kwan na yira oda ne kukum so nim no different na ni nyina achi no kwan ya Awurade nim no different from ono amu so Awurade ne tato enti no wana wonim onyankopon no otimi ye de Awurade pe say wonnim ya untimi nya de me pe what I say enti say minnim Awurade a minim de Awurade pe ana me na me papa tena minnim me papa de open me ye say me busu say me nya mete say oba na me yam hye me what I say me nya hwe o musa am hwe enso na me yam asase because minim say ade na ma ye ne die ha momian kan no krani pa bi o wasa susu bi ani wa onnim say ade a me ye papa na say bone yenim ana secondly say wonnim say unim difference between good and bad. How will you know say you are good or you are bad? Until you must know the difference between good and bad. Also who say me ya papa and answer me ya bone. Also
entia na be se ma atiefo ani bomu so to the sense ya na ne ya mra de ti asase we so na enya pe ma menya comparison bi nchiro this time enya de wa ba akokora na ewu enya de oda hospital na ewu what I say enya abere wa na ewu nya akokora enya abrante enya abofra anyway obia ekwan bia so de ne ho oden de oyare de oswa de wanyini etibi fa all corners na accident ya na yale for the gukani Dabi. Moden for pa. ansa na ye be ko program so fu bia ngu wo anya kwanta akwara na yere hospital ena wo kokumase onim da say distance best 10 minutes drive na team with the flash access enti nya de oyare a wo no bi timi ko hospital de obi ko hospital ya kwa ne age ono ato ho na de ono a ono oyare na ye de ne ko ya wasole Abefi tesida. nti oso bi wa woni pintin yes enti wote wa ma yemu sesew na so abra mom se me da so awurade afa me kura me mudiem anasa me wo hen eno ne ade ahia this time bayana enipa ya mansa na bebre de namha kosiya bewura monunai so na nipa no ade na okan ni nyina no ankosi nkwaje bi aso bra me seram me very careful enti no this type no this life na ye namu no ye wo good better best good school ye good money ye good car ye good efie ye good because me ko school nyina wia e wa wie me wa into say ade nyina wie ya ye dai amen school wa wie me kwa bo degree na epem me wa ade na nia wie wa asase yesu bibia intino say prayer pro asase yesu nyina e bia kokopem including akono To be true. e bia kokopem Yes. ba de sombo ma wo eye ba ko pe eno de empem ba bia wo ko bia de wa de ye ko Yes. ene wo nkwaje so kra no wo nkwa eno de akristofo ye nim na ye haya ho saa se so a wo sunjina wo wura ha na wo pia na wo besia ade na wo pe no se urade ka se ne emos bible ye kuta wi ma je fru nsam me ma wo kuta biem uni sei ya jide so botom je mpaboa je watade eji ukiki obi wa ope kiki shepa ye beje eche ye beje ya jini nyina wia ne ya ja akwanya wo wotiko e ma humba kra because baby a wo kon sa ne ma ne yenyusu wo nti mesramu mumianya very careful nti ya ba ye nkwaje nwasam ne de ehia ye papa ehia ye nti na ma ye ba ya mfani agro nti mesramu niama this time yakase bibi ewia obi a saa de kro no emo nkaye gradual process hu a na jiw hallelujah Amen. the last week of some ebo ebiso rich sububo ebiso ena me pese ye yisu ye time no ye yisu kakra bi e de kom kakra na ma akristofo agidifo atifo mutie nyina adwenbo mu so mani bie ehunu se saa de we ma anya very careful be yima fra dom nim ewia me ensuminya hui enti sofo ena me pese o mai emumienu ana se miensa bi ansa na yakọ ye mpa ebo no so ye hu se awie bere mu ne wo first Peter no ye kan for se wose na ade nyina wie ye aben Masempa. nti maadwum nti ne mani na ho ma de ba de Bible hallelujah Amen. nsofo ye tie wo Amen. Sadia yasomfo sofo emo sadin kan akano before say ye ba bija last week atuma ye ntimi ama no ye bobo obi so na msa me bo ba mi ensa bi ana mi nu bi eso na ye mamuti ase se bronsam ye adwuma ewa wie ebremu na adwuma na wo ye no ye akwan ahodo bia ne dodo no ye kan se eboro so na dooso a onam so ewie nipa ewie yebremu enti edin kan eka se ye bebubo bi so ebra ida so hankwa de ye be so abubo bi so Kwasam. ama yetiefo ehunu Satan ne to ama onzo wo bobra na wabɔ no sɛdeɛ Ese. ɛsɛ na ɛfata na baako a
bedi nkan aboso aba be kadada yedi nkan aka ho asem ene sa awiye bremu ade ba ko abronsam ade ewie nipa bronsam ade wie nipa 1 eye the kan say yinsan yiguo abortion yeah ade ba ko no ade ba ko a ode wie nipa because empan bebre eya na enipa esusu say oya ade a ebeboa no because ohunu ni ye say awo no wadi nkaye nya bi entina adentina esese otena wa na oma awo ne ba be doso be boro ne so wa abra ne sikasam enkoye wa abra ontumi enhwe wo mu enti ene ese ye wo ahoban bo anase ye wo kwan bi a mefa so a meye ade no sade be ya menso minipa ne me ho beto me enti eno na kwa kofa sa ade a ye fa na bo hye no ade aba enti enipa nso ya bronsam emma ne tibua emmu ni fo because ohun ni se eye normal enya hwe wedi ense bibia wedi ba akopɛ na me clear no enti ni nyankopɔ onfa emmu mata na so onfa mu mefo wati asɛm na se enti obebre wonu mo mutinya me fie but sadie we omu ye because ohun ni se ne sofo mo so ne sofo nka ho asɛm nkyerɛ no enti ano de enya bɔne wati asɛm na se sofo sadie we on family plan this na yen anadwuni ntini ana me mpese me waste time no ka o say day time no na brewu ma me shede jai tum se nanka o ma frɛ Satan sa se ma so for di ka akuya bai ene ara e begina no nko aso so kwasem pa ene ya obi frɛ me from German aba sa de ye no idi kan na ma me ne kan wasem na chese o ye kurasu wonim se abortion family planning awododo say ye tiaba wonim se no so abaye fashion yes say I say uye local person na wo tia wo ba okay nti obi a won tia ne ba no so abaye fashion abeka ho me wo 1 2 3 a eno na efe eno so abaye fashion nti me wo bebre ba eno so ye airtime me kurase ni me ye kolomani mie ha masa Satan Bible say oye nitifo yes nje say me wo bebre ba me ye nje obi wa so o ka say omu do so a na ye ne fele ebi omu ye be 10 11 12 8 nso say ma ye 3 yeah 2 yeah 4 because okoka so wawo 10 8 and I go university ana owo bosso dey say obi a when you 6 months and I was say eno so asa ye fashion owo senchi masa on say ama ye de boni edi agro boni no ye di agro te say de obi aye panic oni anoke ono mo fa no fashion talent o masa de we e be kan say owo kitua bia na efe aye normal ana ye normal ana efe enti say owo na enipa jimi o nipa jimi unim so oyire umpese obewo wa wo 6 months a eden na ne koda ene so ya semba pasasam kura kwa u break nye na u so le da bia udidi funfun wanum no onyem so onim say wadua na wo fie omienu no ba ko na wudi no ba yare a ye kodi aduane ade ateso medi ama yare no me koto amedi na nim so oba no wo ye nche umpe so oba nyima ye ne koda mo da mo fanya mini agro ja mo kra enti ewie ni papa sofo yes ewie ni pa se onum aduro onum ofa tablet na ono oba ndeda na wa nyima wa ya bossing condom o se condom wa ya bossing IUD what is contraceptive what is insectia why abortion tubal litigation ni na ya wasa asem na aba ebia senyinsan o ma anyi a e de asem be ba akra na ebia o ya wu aka ya wu ana wawu eno de ye we no wo ho
I'm sure the problem no market. But some I said I could have Ababa my name near the second room. I say she a crying pie. Hey, so a major point pa a real Christopher. Now I am a just and Kibinya can the whole Ghana. Young Bode Uromo beyond baby anymore. Yes, I'm good to cry. Day I can was not a elders be a solemn penny for bit baby. A try a goose a dear bay. That's indeed. We're submitting my bonnet. We're submitting my bonnet. I know if you would say, the fact that one wanted to on a really pano. Massa, you didn't know when you idea. Senor, dear whom mobura. Nyero de wo bura enti nye wa wo na ahwe ba no rade ne hwe nipa amen and amen tell tisasam kra de anaize me ho mo asole mo enti me sramo abortion ana de enti a esa ma nipa ya abortion ye fere ebaniko school ye fere se bia me namai me koba ye kobai tawafo asofo ya kan bom na wakodi bone on se bone no di ye no bodwuma na bia ya nchew enye ni nyina na ye behu ebi waro ade be biesu wo mie so eno wafa no de afedie ebeyi de bone na pie no on sa ade na wonyem no sa na bone ti o eno na epie no kai dabi na mebusa ase feje na no oba na ikoda na ase ba wutiri mu mpo na erade hu ya na wa hu one ne dai no hu ya na wa hu e sa okwa clean nyinsa na you are clean that nyinsa because of a nipa na erade nipa zemo say erade dia ono wa hu dada na adenti na wo say kokle so ni passing yam ma automatic ma senka ampase eye erade nti erade no hu dada because dem no ho ebe utim no ho o for ba no ho enta nti na fe na wo beka sa fe die ebepie na se me huhu ene farienti eno nkwa no wadi kan yera dada se mani mbegu ase wo church nim o meka se se na mete no waji enti say yen ye temte bone a ye twam yamum yo fast kwasempa ye twam yam because on tena ma sa nyinsa ne nam hoda no wa ye bold no wa kragu Christopher hallelujah timi sramo mesramo sa wo ye bia ene mpa ye de befa wo dam wo tena se bungo duje tena form sugu awrade so because abortion ho asam de masa abortion wasam de ayawudie te say de watweto abobi tuo pe pepe tinda say ya bompa na waye bia bobi serious because hwe onkwaje kura ehu unim ni pa kwa oba no so ye hwan wasanka no wasanka urade tirimu po president and also the old boy na me interested to aso akra bi ma me na afi your time na ya so ne enko ye mpa ebo ne so amen o tiefo amen ti so de ya kano e bro nsama kwan ni bia on say ye din ka mo ya we say Pillar of Zion de ya fatu ya hu so say sa bro nsama kwan hwe nyina no ye be ma nipa hu yes because e bia ye kan obeti dem o say eh ade we de na minimo na minimu krampo na minim se bia mi yi nipa kan na nka sa gu na ye bone but minim se e won krabata edura mi yusu dia twetwema wo se mi yusu aduro dia twetwema wo mu se mi wo pane se mi no maduro mi mene e bia unim but ni nyina aye part of abortion na se unim at the time so asaba enku omo de sra omo no fo na peja omo de sra omo to na peja on sra ho ba bi o pesa kesi bia o de sra omo hips na apompe na nentu unim ze etise baru dabi ni nyina ebedwo
so for a jumpo di asa garden nyame ase do atwintwam enjitwe wati se egontomra akaja won sana na ya sabe ebe mu prit wala da mu twa me nimi o mu jini wiasa enti nyame ma ane atiefo obo aseman ye wo adepa ademaw se if only nko said ye nam nyankopon asem so ka no ubetie nko ade a it is a quotation am say Isaiah kan rich be a quotation no me Jeremiah 40 Jeremiah for ha be on woman verse 10 was no men kade o yerade adwuma bia la biala no men son kade o sanka na frefre motam o se no men kade o yerade adwuma biara na no men son kade o sanka na fana no men son kade o sankan na fana efri motam efri emojam ti asem ni yo enti na aha no Jeremiah asem a o ka no se wo Bible na fana kenka hona sasa e hona nsuye the all caning is about abortion. What I saw, no mean can you sanka radia fana every mojam. And the idea now, uya tuaguno, a radipasa or chira was say, a moja and a way day, who can yes, because obichu to ebony pacuno. The can say, wakamoja day, because a chicasa, a can casa a canono. Any person may see wakamoja, a chess why day. Echira say bia odesika to obi kon watwa ana watweto wabɔ no pau yes anu waka moja egu no because aye dan ye tu aka nipa no de moja na be dan ebeba ana the moment moja nso tu nipa no moja no ye ka moja se moja ni nipa mo nipa nya nipa o yes what you say because moja na numu na okra na ye dan ate ana nipa ye ka nipa nya body we yo body we ni de a cover a housing what you say na say a kata okra no ani moja na ho yes what you say na say enti say ya kaso obi ekum obi anya honam we yo but physical ni de obehu se watutuo obehu se watwese kan obehu se aye akora na oda oyam na wayi na to agu ti asem ni yo but at the end of the day no ewade de on consider ni say ye nipadua we na mo consider ni say ye okra no yes anu wa dey wasɛ no amen and amen enti na fashion wa dwene mu say sa okra ne nso no eno ne ade a esombu ma awurade enti na awurade esan say no ne ade esombu ma nti no nani wo ho enti sa wo de okra ne di agora ubedi atemu mu fo yes ubedi atemu mu fo no kwasem amen and amen enti yesu be ka no mighty wo say de odi ewu no obedi atemu ni mu de atemu ni mu fo 25 you kumnipa no obedi atemu mu fo enti imagine say sa wo say yanyiwa nto anwu nyame adom wo ba benyina ba be ware yes tia wale mu de wo ba benyini bobra tia brabo mu de ama botaye ntia nyame ma wodi ba wiase na waba wo fofele yes na de ntina de nyame de fa wo so aba no mpese obeba na wo si nyame tiri mu pon kwai enti ne wan kasa no fa hye wadwiri mu say one wo de ho agyina ho no mu say nyame tamfo yes nyame one wo de ho agyina ho say nyame tamfo because wo ni nyame ya dai DSC eja on say nyame so sister bibu say question me from Europe Tina na e friend Tina on say Bible no muma ye nyina ye mfa ya ye kan adwen moa ano say ye ne ye ti asase so no ye de ebeso awurade ani ana say ye yen ye pe ana nipa okay on say mu ye Kristo asore dan na Kristo won mutimi mu if you say mo nne mo ho am the 1 Corinthians 6:9 or so 26 verse number 19 checking am ready 1 Corinthians chapter 6 verse number 18 that was munya ne dwamamo boni bi lo nipa ye ni nipadua mu na de obodwama ne ese ono ne nipadua anasa munim se nipadua ye honkonko wo mu no munya fri nyankopon na muni na anasa munim se nipadua ye honkonko na ewo mu a munya fri onyankopon ho no asore dan na monne mo ho na monne mo ho na otomabo den na monne mo ho na oya mudai otomabo den enti mon se nyankopon ne munya mu nipadua mu otomo aboden enti mon se nyankopon ne munya mu nipadua mu ewo mu di ai nipadua mu meboa yes nasa me
me de me ho ana me ne me ho me ne me ho awurade nko ana de no nti sister ne busa se me so na me pese me ye slema na me no nduru a eya na enye Ose some ma cho said okay Bible say obi antimi ne nwumfo ne asi yes eti wuntimi ne Nyankopon enyi ya no okan Romans chapter 9 verse 19 na oka wona beti ne nwumfo adi asi eti Erade na obo no wonim sane wo besifaye ana obo obi tiatia obo obi so kese ana obi tenti obi tiatia eti mi ama etia no mi ntimi ngaka nche Erade se wontwimi mu yes ana me so ama ye tenti so mi ntimi nka nche Erade se ompuame because Bible say Erade na nka so wo so okron na de bi obo ye bi ohun se eye according to Genesis chapter 1 verse 31 because so say enipa ko di nyame atem obi atiate a en wa ye fia sa obi so ane obi wa na longolo obi etiete na kodusini obi tuntuma lo nim tum se bidie obi wa kwa na onim ko sanwo ensu to a na ye na tataba ensu anto na ewura aba na vuturo se ewurade wonye den di oye kese ye ne tuswa esra so de ne to so se ni sisi ya ne ya unum zo mzo to kase ma sisi ya monte omo to so omo so omo mpe omo sisi omo ya yes omo mu ni to so omo sere pe to de se urade pa onye dai o se urade na mu obi di ye wona mu obi di hia sa no mu obi ye tietia no mu obi atente inte urade don't predict God yes because o say ebede na kukunyemfo ene na wiemfo adiesie Adai mesramo ha dia wote no pene so no kwasempa dia wote no me nso wani dia wote no fasida ma urade sanete because we say adai na me ma anye kese na wo dia wa kese awurade bo se na so ene se wonim say o mpa kese ne biemu a ti wadi die so man ba ko no a banka ba ko eno ye se dem ade whole day adwuma na ye ne ne chekiska no okache say yeah, man, aduane na osi da bi odidi once because onim ne body. So odi aduane se na obeye se pono. Okay. Nti wo hu, nti on de odidi once. We nya aduro sem. What I say? Anya aduro sem because aduro emoni pedua sa. Ti me nature. Mempe duro. Me nature. Me call hospital ko here endoscopy mo ke kan se me kire me room de ma me ne be sisi me ba ya me babu bogu o me hwe mu kura biem besi ne so Erade na da me tiba ya me japa because enro no ni nyina bia of preservation process into nature as malaria enro bebrebe o mu de mu ayese so onum ni nyina si me num bi da me hu kura na ebon me enro bebre yes ade bie beku enti ene enipa da ne nro nipa yes ya the body no nyina turn into drugs enipa chemical so from Europe and crown school time near sasiri bo mu ye family planning no kwasempa omu ko school no and woman or friend or say no mu start school near the start one emo omu de sisi omu de wo ma ni nyina so omu nya problem yes and so yes sir on say Satan on fana de bia nche kwa wo de omu birichi ya hwe ma me fo no omu ehu amoti Osa omu mo yusua no makonya ne nso be no osaka chom za fe na nso be no de na aduro aba ento mbe ye no ne so kofa problem fo doka chom za omu ye na nso be na aduro ndie kofa ba no wasa de no so aduro aba arahu enti yakufo sofo sene ositie no printing prediction say de woka no okay Exodus chapter 4 verse 11 a wose enyem na mebo emum ene susiefo yes enti so ya kase a ane ntina wo kobremu Nyankopon se wa ye kase enti nipa nkasa no wo no be so blemu awurade na akobi hwe nanim sa Oliver was ai akwa me ho tan na wakose da musu oh hasa unim se na de wa we onti kura hwa awia ba ko otiwa unim asema woka wase ne ho nyefe nto na damfore nam we kokko no so be ye ne ho kokko na ndim se nyame ne hu te se so sam ye na ma unse wotimi ho ade bi eda e ko gina ai
glasses bi hu ayi ho akwa mu ya na odi bi center table wo za ade ne ko gina no obi ane de ye ne fe mebo woni za sale Awurade ye sɛ wobɛhu nipa we na wo ye ofe pa obi so na o se atwea enti woni how sɛ ublemu e bia sɛ Awurade sia ye ono sanka ya anya osanka wo yene na onya nka wunya ne da na de oba bi timi ewu ma wa na okuja wem se na ntimi pa me rechi die pa na wo me ho anu na bindo anu na utimi ko utimi wo oba bi ni be wo se kwasia we pa wo na wo sa wo bosi no ombew Enterode wonya mistake o ani pe blame ni sa onya mistake eni we so di ni pa be gina ho e ka say mu yi de ne ho fa ma so obi abo be yi o do be yi no yes because say you see hu we ne sa no hu no yes no obi tiri ka say o mawre nko anti ma twama o mawre wan hwehwe wo hu wan hwehwe ntobi wo wani o hwene no nko an wano say we Awurade mo ti ko na tententen hu a en fe no wu hu na mo ma na atwe sa no hu ana se bibi ya ya no aso na akurekure se Amen. Yes. Can't I was a na ni mo de ade asensa wa ba mi bi ni be isu a no o de akojira wa pa no ka che no o se mami o boda mwati mi nim na di huna o ba me nim na di be huna ba o se ntinya mi onye mistake o na bi nya mistake because ada o be ti di nti o ye o sa ase no o wi na o di kan ye bone o di kan ye bone obi wa o mpeni pa kese yes ompe oba woso obi so po ba tia ba wo Awurade ya otia no ublemu Awurade ublemu nipa diebu besara mo me anya very careful na papa no onye mistake da o Awurade onye mistake no be da mistake and say o nyame a no soro ye na gua asase na so ntia so ohuna de nyina na utimi etuatua nanum asama no na me de wo ye me wo kra ye o mani nton no mu wele no o ma se funu unu wa de kwentero ade ye sa ade no say ye wo na wo hodada wo se ma hwele e no kra de che say asatem didie ne de hu cha atem didie ne nyina hu che ne nyina ebi tu mu hwene utu a kosisen ya na yam yansa unim sa eda obewu no samela enkosene pa nko mpene no wona de apaso be woro ne dress o anfani sampo nguro de apaso na be so no ate na wada nyina ada wono wo hwew we na wayire ho a sisa o mawre sisa o hwene sisa wani he na uda samela ni mu wada apaso awro ho ada ho no onfa wonye hwe masa mo me amre enwa ase too much enti enya wadwen se ade Awurade de ama bia no ukotene no ubenya problem yes onde wakubo nsam na nim hyehye ya oye hu na se nka okoye ho anwan se nka oyewu obewu omusu ko oyewu o se na nim ohun ntu okoye niye woni nyame bedi asi na mo we de amabo ahemaye ye ka mo we de waye why say sidako no why say broni sidako Ada ya mompa na se udi ene mompa nti misramu etefo na yesra de anka wo se yakoso no topic ne ba ko pe no de ba ehu hia nti ye de no a ebe si nyame adoma na suke beto so ye bese na ye bompa ne ko akiri pa nti misramu mo sori nyina manam so maye na etu mafo se ade efe na bossing unye bi da yes ade efe na family planning unye dai sa English no so for wa won ko school cry kire mase o se ka se planning na ase kire se woni o man mo ntase planning obi yes ya planning a kwa be fa so dan o se ade we ebisi ye pen so bra na yesusa ho na me ba pa disika aka ni so ana entimi nhweye for sa period of years in intervals no ade o ye ne say ofre nya no obusa say suggestion scanner won hu so ka so de maya kusku a for
6 months a enso ebesa okwam na dwuma so asenti sei yenye dai munum ade papa ne ye ska no wode koto bicycle miensa ema ni e boys tere yenyina obi afa ba ko no di school uko school a opon a na de akoye kubu omra no na sakre ndi ska ni bia ba anopa na mu di school ni asanya bia to no ne family plan no yes that's perfect plan papa what does it ama yetimi yes ade na afi na bicycle no etimi boy nti yakwa fast ye kubu no from 2:30 to 3 na emo 5:30 no kubu se ni abafie ni abedwale ni yakọ class ni apake sakre no Jemra no uma ye nyumidua yes anopa na kobokobo na ekoye ni sika no waje wasensan buku amaye wachemie no de farm akọ school no de ba kwa to achi se wo bicycle se na de akoye enti tama tai nsen na scan na echemie no so bi wo ho ne ye bi de atotai ne ye sa de ye ne obi di a ye se edi yes sa scan timi eso seni ya afọ sa yes ni wie na bicycle no wo ho ne ska sa da achiri family plan na no what is it enti esa wi omu wie ye school na sa boss no na panyin no e wo sa wo no wo wie SS a wo be ko university afi na mienu so be ko SS ana o ma panyimu no eno so etena se ye meeting ana so be tia so be ne the following year enti ono so be kira de enne plan school na wo kira de o mu no okwa ye protocol ba akwa odi nipa ba akoko no de ni nua ba akọ no de nisika na ye di tua na ka no a sponsor de okọ SS no enti ono so wie no be kira de ni bia ono so de sponsor de otoso miensa na ono so ko university no yes plan papa no what does it enti aya no now ye ka family plan obi wa ono nimdie kura onim ni left and right say ya no and also no butu oba no so fu na fe de me mu biem enti no maduro hejimi onya gentleman kura na ni mi enti awale also na education ti nyansa yesna akode nyansa yesna akode church kura on the same thing goes with divine direction and planning ebi ne ka kire Mose nipa ne gu so do enti nya wadwen se onkwa betima enti yese wo betima akọ church no open prayer why MC why announcement why preaching why body ebe possible enya possible what is it ana uye leader enya wa ema interest enko din Solomon to the sense woni wa church ni ngu woni good leader I was so wo woni ho ya standard and etimi build yes question etimi gina eno tuna di for so no wu ye ne ya ebegu ene ya ebegu okoni panti owu ya ne ya ebegu ba build the structure bi many pano besa 10 enyina so bi no mu say oh say mo so ni wa sam ni wa taso chas ni wa ye unite and just to gain favor name just to build the house of God no let us pray